Postoje priče koje ne služiš drugima. One pronađu tebe. Ne zato što su lepe, ne zato što su mudre, već zato što u njima prepoznaš sebe. Univerzalne parabole nisu bajke. One su kratke istine koje život ponavlja na različite načine, sve dok ih ne shvatiš. U svakoj paraboli ne postoji glavni junak, postoji samo čovjek. Čovjek koji bira, čovjek koji greši, čovjek koji ponavlja iste obrasce i pita se zašto mu se život stalno vraća na isto mjesto. Parabole ne govore šta da radiš. One ti samo pokažu šta radiš već dugo i tada zaboli, jer shvatiš da neprijatelj nikada nije bio s polja. Bio je u izborima koji si pravio automatski. Život se ne lomi u velikim trenucima, lomi se u sitnicama, u tome da li slušaš ili prekidaš, da li ćutiš ili kažeš istinu, da li ostaješ ili bežiš. Parabole nas uče nečemu važnom. Ne postoji sudbina bez navike. Ono što danas ponoviš, sutra postaje karakter, a karakter vodi život. Svaka parabola ima jedno pravilo koje se nikada ne mijenja. Ne dobiješ ono što želiš, dobiješ ono što neguješ. Ako neguješ strah, strah raste. Ako neguješ gorčinu, ona se širi. Ako neguješ dobrotu, ona te menja. Život nije fer, ali je dosledan. Vraća ti energiju koju stalno šalješ. Ne odmah, ne dramatično, već tiho, kroz dane koji liče jedan na drugi. U svakoj paraboli postoji jedan trenutak preokreta. Ne trenutak pobjede, već trenutak svesti. Trenutak kada čovjek shvati, ovo više ne želim. Ne zato što je teško, već zato što je prazno. I tada se ne menja svet, menja se izbor. Jedna druga reakcija, jedna druga reč, jedno drugo ćutanje i taj mali pomak menja ceo tok priče. Ako ti se u životu ponavljaju iste situacije, to nije kazna, to je poziv. Parabole se ne završavaju kada ih čuješ, završavaju se kada ih primeniš. Sve dok ne naučiš da postaviš granicu. Život će te učiti granicama. Sve dok ne naučiš da izabereš sebe. Život će te stavljati na posljednje mjesto. Univerzalne parabole ne traže da budeš savršen, traže da budeš svestan. Svestan šta biraš, svestan šta ponavljaš, svestan šta hraniš u sebi. Jer na kraju svaka parabola nije priča o drugima, to je priča o tebi i svaki novi dan nudi isto pitanje. Hoćeš li danas ponoviti staru priču ili započeti novu? Ne odustaj, tvoja priča tek počinje.